دادگاه دستوریا ترکیه وەکو ئەم دەبیسن داخوازە ڕایدەرن هەدە پێش بۆ پاشخستنا بڕیارە گرتنا پارتیاوان هەتا پشتی هەڵبژاتنان ڕەت کردە گەلو هەدەپێ وێ چ بکە و چاوا دێ بکەوە هەڵبژاتنێن داهاتی ئەرێ دێ پارتیەکن و دامەزرینن یانە مەحمەد ڕوشت و تریاک ئەندامی پەرلەمانی هەدەپێ نەها ڕاستەوخە بمەڕایە کەکی مەحمەد دەم باش ئەسیدارم ئەس پاشناوێتە دروست دەبێژم چکو وەساگە هایە من بنویسینا تورکیا تریاکی گەلکی سپاش بۆ دەمیتە پرسیار ئەوە گەلە هونێ چ بکەن پشتی بڕیارە ئەگەر هات و بڕیارە گرتنا پارتیەوە بە یەکجاری هاتدان ڕاستە وەکو وەگوت مەخواست دادگەها ئەساسی دادگەها بنگەهین وی دۆزی تعلق بکە پێی هەڵبژارتنê çardê gulanê lê belê vî daxwaza me qebûl nekir berê vî biryarî jî biryarekî dabû her partînalên ku partiyên ku di hilbijartinê de sed da sê zêdetir ray standibin ew partî ji xezîneyê alîkarî distînin HDP jî ji 2015 heya vêga her sal ji xezîne alîkarî distîne dadgeha bingehîn berê biryarekî stand got ew îsal alîkarî nedine HDP ev biryar a duyemîn bû mexwest dadgeh biryar pey hilbijartinê bide dadgeha esasî dadgeha bingehîn viya qebûl helbet daxwazawa qebûl nekir û tê gotin ku دادگاه وی بریاری بده لسرگرتنا HDP جی بری هەڵبژاتنە یعنی ئەگەر ئەو ببە ئونی چی بکرد مەبەستا من ئەوە ڕاستە ئەم ژێ و سەلێدنەرن ئەوە هەردوو بریار نیشان دەدە کۆ دادگەها بنگەهین ئارمانج و نیەتەوەی ئەوێ بە HDP بێگرتن ez berê vîya bêjim ihtimalekî mezin HDP bêgirtin partiyên ku Kurd têda cî girtine bi piranî têda cî girtine ne care yekemîn ew ê bêgirtin yanî berê partiya DEP, HEP, HADEP, DTP heft partî heya îro li Tirkiye hatiye girtin dibe ku HDP jî bêgirtin eger HDP bêgirtin li pêşiya me du rê heye yek HDP ne ji partîkî avabiye yani HDP tifaqekî ye têda şeş hev partî cî digirin wek partiyên şoreşger devrimci partî wek partiyên herêmên demokratîk bölgeler partîsî wek partiyên kesk û çep yeşîl sol partî wek partiyên SYKP û partiyê din ihtimale em yek ji van partiya di ser navê bikevin hilbijartinê ihtimal duyemîn jî HDP tifaqekî nû ava kiriye ked û azadî ew jî ji şeş partî tê hatiye avakirin pênc ji HDP pêştir pênc hev partî û sazî hene têda ihtimale em li ser navê wan jî bikevine hilbijartinê yani başa kekî Mehmed ئەو partiyên ku tifاqa û dibêjin HDP ji wana pêkitî çend şeş heft nav teşmeranîn ewan partiyên destûrdanî li Tirkiye Rast mafê wan heye dikarim bikeve şeş ji wan na belê yek du ji wan partiyan mafê wan heye ku bikevin hilbijartinê ya duyemîn jî partiyên ittifaqa nû yani ittifaqa ked û azadiyê belê ew partî ew tifaq jî têda du partî hene mafê wan heye dikarin bikevine hilbijartinê yanî HDP daxwazam ew e ku negirtinê belê HDP bêgirtin ji bo HDP her rê nehatiye girtin rêyekî bibînin wa karê xwe kiriye yan we plan heye ji bo ku û namzetekî ji bo serokatiyê dest nîşan bikin rast e me biryar standiye em ê namzetekî nîşan bidin lê belê me nav hêj beyan nekiriye dê ji kî partiyê be eger ji yek partiyên ku bo nimûne HDP be ku partiya biryar were deyn ku bêgirtin yan partiyeka ku ne fermî be dewletê Na yani yeko rast ew jî got 451 kes dixwazin 451 kes siyaset qedexe bikin dibe ku yek ji wan be yani ama dibe ku yek ne ji wan be jî yekî ji HDP be ihtimal heye dibe ku ne ji HDP'yî be yani heya îro ne nav HDP de cî negirtibe ihtimal yekî ewsa jî bibe ama me hêj biriya ne standî kekê Mehmed
اسفدان دما بريال دستين جي ام ديسان بحثايه بكنو ام بزان كانوا يتشابه لم تخص اس بسيارك اشتبكم بكورتي برسفا عم بدي نها هركز دي بيجا اوبوزيسيون لتركيا ركابري لتركيا ركابريا ديجي اردوغان هلبتا اتفاق شش آلي ميزي شش آلي و اتفاق كدو ازادي يجي نهاف قرتينا استراتيجيه كي قرتينينا جبوكو بكا من هالبجارتنا تشد بيجي أبي راست بيجن جروجا يكمين ما خواست باتفاقك يعني نامزتك بهفر ام نشان بدن لبله پازدمه برسیب ندانمه مثلا شش پارتی آوابونه برسیب ندانمه ما بفرمیجی بانگلوان کر برسیب ندانمه جبروی ماشي گو اگر نامزد اتفاقی کی چنه به همین نامزد خو نشان بدن ما بریار خوشی شش مهدا اشکره کر همین نشان بدن دبکو دو سه نامزد بن مخالفت وی هالبجارتنی کار نکه برای ما دریج بنی نگرتیه ام هیجی جبوت ام وکرین برنس محمد تریاکی اندامه پارلمانی ترکیه جبات مانی ام گل که سپاسیت کن باز خوش سلام ورج بدو تماشاوان